Iya, Sigale-galeng Bu. Sigale-galen Ulu Balang. Sekarang kita nonton. Oke, silakan langsung main. Horas, pemerintah. Ya mulu balaku, orang mampu meraih internasional. Asbab kau manakku si Manggale. Ini menceritakan si gali-gali. Tapalah dia orang mau. Wih, bravo. Jadi di sini ceritanya si Manggali lagi berperang dan dia tewas. Amang raja nami unang bisa masak ko, unang bisa mikir anak lain, tapi ya raja nami. Jadi Boh, langsung naman saya di raja. Di hulu balang, jo maju akada tu nama lo mangubati, asa di pamalum jo saya di raja. Banauli mainang korhak majaw. Oras madiam datunani. Oras amang kau di lama. Di dor paning narikot banda sa pularang kang sejawon. Ima dah jamu datunami. Pagdan namin yan borhak majita tu bagas dirajatay. Hasta berang majurat jarajatay. Nang marsa di mana mamikiran at nay dabi masay di mana. Aring gamay amang borak may da. Nedo binang kanamalo na lamang buat sa ni Rajai. Oli ate maniho. Amang datu nami, idahamu maju raja, pamalum hamun maju sainay. Ay na samar sa dumamikiri anak nan sasaday nama ate di parburangan. Pamalum hamun maju datu nami sainay. Bubatihan pinang. Maju parjolo ate. Aring gamay. Bah, so na sa tolapao dong ang maju. Abi ba, so na sa tolapao bah. Dong ang maju. Alah, inang, at kalabawa ni nang. Nasungod dia dua arwa datu nami said ni rajo. Ngawat si borak said ni rajo, at darubati awi nang. Atong, ikusungod dia na maharwa datu nami mahubati rajo. Oleh do orang kenan. Sungod kuat. Aku yang menerangkan bahasa Indonesia-nya, Bu. Panas ruang ni rajo. Sampai masara, paru. Sampai makarna, panyo si gali-gali. Kamu di kami nang. Banauli may amang.
Jo ulu balang narajo. Las doramol dabas sarapadak sigali-gali. Banauli meda tunami. Tole borak meda tu waranganan asu sama tu gua na parti. Jadi ceritanya di sini bahwa Sumanggali meninggal dan sang raja pun sakit. Dan untuk mengobati sang raja supaya sembuh, dibuatlah patung yang menyerupai Sumanggali. Yang kita sering kita tengok Sigali-gali namanya. Jadi nanti sang raja akan senang dan sehat kembali setelah patung itu dibuat dan menyerupai Sigali-gali dan bisa bergerak sendiri. Nanti kita akan lihat gimana caranya mereka. Jadi mohon kepada kawan-kawan untuk men-share ini supaya dunia tahu bahwa Indonesia memiliki satu suku, yaitu suku Batak, yang sangat luar biasa. Mohon di-share. Jadi di sini Anda lihat saudara-saudara ada orang luar negeri. Ini dari Australia datang khusus berkunjung ke Tapanuli Utara hanya untuk melihat dan sekaligus mempromosikan Tapanuli Utara nantinya di dunia internasional. Itu media dari Australia. Nah di sana tengok. Jadi sudah siap. Nah ini dia patung Sumanggalinya. Dan orang tuanya sang raja langsung sembuh. Ini jadi karena hidup Sumanggalinya yang diberikan langsung dipestakan. Ini yang bawakan ini adalah anak-anak SD dari salah satu sekolah di Tapanuli Utara, yaitu Pangaribuan.
Okay. Okay. Sorry, ladies and gentlemen. The theater story is about Sigale Gale. You remember in Samosir, when we go to Samosir and to Samosir, the wooden doll, the puppet show. Yeah, it's about the story is about it. So the story is about long time ago in another village when the king have the son. You know, in Batak culture, the existence of the sun kid is very very important, better than the woman kids. So when the son kid's going to like a war, so he die, and he bring back going to the kingdom. So he take the body to the witch. So the king have a wish. Can you make a memoriam celebrate to do my son? Okay, my son is very important in Batak culture. So he make the wooden to celebrate the honor and make the body into the wood. So why he last day in Toba Samosir enjoying the puppet show, you can show at the front of the old house and Samosir Island. So the tortor, the dancing is the honor, is the celebrate to Sigale Gale, because the name of the son kid Mangale, si Mangale. So why the name is Sigale Gale? Yeah, Samosir Island, especially from Samosir Island, because we are the Batak Toba people. So I think it's the same because the Batak culture, Toba culture. So it's the story about it, the theater, the puppet show, Sigale Gale puppet. Okay? Okay. The next theater story is about Tunggal Panaluan. You remember the stick when enjoying the torture in Samosir Island? So it's the story about the stick. The stick is about the long time ago. It's the past when in the same family, the woman kids and the son kids make like fall in love. It's like incest. He fall in love like incest. So he, you know, incest is very very big. The people heart, because yeah, it's like a fail. It's like a fail. So the people in the village push them going to the forest, and he climbed the tree, live in the tree, and you know, he stick to the trees, the woman kids and the son kids. So the family bring the witch, 7 witch going to the forest, 6 witch going to the forest. He cannot break the trees. And you know what? The witch stick to the trees. Yeah. Now, so if you see the stick, you can see the dog. The dog is the close friend, the son kids and the woman kid. So if you see the stick, you can see the witch, you can see the son, you can see the woman and the dog. Yeah, in one family, in one village. Yeah, it's the like hierarchy. Yeah, you can see. So it's the story about the theater, so we can enjoy. Please welcome the Tunggal Panaluan story. Yeah. Jadi ini persiapan untuk atraksi atau teater atraksi Tunggal Panaluan. Jadi mari kita lihat.
Jadi kita minum dulu. Nah, ini ada Protio asli buatan dari Tapanuli Utara. Maringanan masa daraja namargoar guru hatautan. Nunga 7 tahun dang marnida bohi nida dana dinasida. Tung macai marsak dorajai. Dung pawalu tauton tubuh ma anak ninasida marporhas. Sadabawa sadaboru. Tapai huti hutma asal mula tukok tunggal panaluan. Asal mula tunggal panaluan. Huh? Inang sorry pada itu tahun nabagas na ita masaripe alay apalaw basa dupe namang gora mata ni pamuro sayang dia masih tua tuduluan ni Arion. Pada amang saya si marhani Tuhan ditangis sobaluk alu-aluk tak. SD sa Pangaribuan kan? SDP kita kan? Tahun kita makirin law mangabin Ini langsung dibawakan SD Negeri 1 Pangaribuan. Jadi mari berbangga anak rantau dari Pangaribuan dan Tapanuli Utara umumnya. Kue amang sorry julu dia benalang si dohonot tak. Ada kadang si juana rodi bertigon. Jalan ngatar surat Lagi di ditonton burak di sama tengah Pak tak. Bupati. Bahan amang guarni anak dohok baru tahun. Alana masuk nama Ari Papituhon sama ban pesta merkutuhan. Bahan amang guarni anak dohok baru tahun. Kami matutu inang sorry pada Ini doa alak bule. No. warni anak tahun Ini langsung dari Australia, media Australia. baru di dokter Haminang. Banau lima amang. Nanti mereka akan langsung mempromosikannya di Tokyo mana sida tu bagas tawan asa di patu pakka Papua na perlu tulang marsugut. Nauli may inang buhat na daw. Oras marihang paburon nami. Mada, kamu paburon nami. Sabang hak madrida tu bagasta. Alam mo tugot na ay bagito magtitay mabay buwan ni anak doon doon nami. Inarak mo asamu ako ba sinaporlu gusti. Nauli mardi nami. Kamu mah. Oras inang, oras amang, padihamu amang, inang. Tadi ada horai nang neng siobasan nami tu pesta masogod. Mada tutu amang, inang, paturehamu majo, napura di atas pinggan, anggir pangurason, jala tuktuki hamu maulik, jala pangan hamu mamiak kalapay dah. Dihamu pamuruan nami, nung marade besude, nung araja nami. Bolo nung marade, borhat asabor hati dah tugul punguan tujau bersaktian. Bolo nung marade, borhak mahita. Borhak. Oras marihamu bulu punguan nami. Oras raja nami, kau dihamu mah. Di lorban yang narikot. Panas sa bola ramut bawas jawar saktiano. Nauli matutu ulupungan nami, rade di sode basaw. Nauli buluk situpam, dotar be sakti maringi sakti matugu. Gawe matutu jala horas, di bonana, di dozungna. Jala liru na ni te besar munaon. Nauli matutu ulupungan nami,
Kata si gawe-gawe do, tata si oras-oras do. Umbayan tahu dapat ton hari hamu. Gawe do atong sada anak sada mo. Jadi marhite lepas sahur namion, asamu pasahaton to punta mulajari na bolon. Ia goarni anak namion, si ajirod dah tautan. Bolo goarni boru namion, tapi an nawaso. Gaya matutu jala horas, nunga takas purba, jala nunga takas akora, nunga takas susukun, jala takas samar buah. Jadi disope, dia mau asuta bolo. Korahamu pamuram muna, asa dijunjuk sawana tubatur paridian. Diamu pamarun nami, junjuk kamu masawanon, asa marati tan tubatur paridian. Setiap boleh buat je kursi dua naik bijak. Gabi mati tu jala horas damu asito nami. Yang ko paniran nami asa surangamu alaki padua do tunggal sika tujuluan yaro mulyate. Mulyate mari hamu raja nabi alama orang masih nami. Gabi jala horas mari desa imanu. Orang masih di kota dukso kata disoran. Bisa bernawari. Arbatua manganulis permata bermanwali. Menggagat mai di balian, menggagat mai di barang jauh. Kaporan ni pasahat mana raja nabi buhawi. Kapon nami may martawa-tawa ni jauh. Immat itu. Saat diselu saat perputian. Ungat abojak anak dot baru nami. Saat may perpurasan. Immat itu. Nung marumur 10 tahun, nung magodang be sia jidok dah tautan dohot siboru tapian nawason. Lau mana sidarap dohot pangihutna tutobak longo-longo, lau mangalului ngodu-ngodu siapari. Ito, nunga tawalahon na so pato siulaw, na maralong pati dohot
sironatta. Ingata soppegetta martoa tongan yarangan. Jalalunga tatutullo mutta alemarsi hauluan. Ito una para mula kita tabama jabuta di haranganon. Nauli mai. Tunggu. Ito arong golas ngau bur alangoni maleau. Bur itu alangoni asapu pitam ko leroi pa mereka asajakti asarong alangotta. Amang, ada yang ulas tibur tayo. Oke, nang barang kasi doro. Yan ang nagdinyo. Kita mo sa yuto. Bah, Mama, ano? Ano mo ulo na ma? Alang daw do tibur tayo na ma. Amang, uy. Amang, magdaw ta. Inang da baru. Jadi ini merupakan salah satu cerita bahwa Tunggal Panaluan. Jadi ini diceritakan langsung dan diteaterkan oleh siswa SD Negeri 1 Pangaribuan. Sorry pada inang saya kumatangis mulak maju kita asa gora maju guru panukuna tahu lima ya bang porha maju au Amang dan Tsunami Raja di setiap pasau doh ringkit si pia suara di atas pinggan nahot nalokok do anak do boruku di hau piu tanggule inarohaku asa berhak maju hita Tuhan. Jadi ceritanya anaknya dan gurunya itu di salah satu pohon. Boleh orang punya borak mainan asa tamering nama saya Bang. Ini menghulur. Amang dan Tsunami, tidak kamu maju anak do berukti, padahal kamu masih hawi.
Jadi ceritanya datunya pun lengket juga. Utangko, upiyo, pangalu-alui, ala pumulasan na balon. Namacari putih-putihan, foto-foton, ditoring banon. Namacarian sitaonon, diay manisyon. Parsapa maayam dari 10, pasap perseraw si Majujung. Asip kusirugi-rugi, angur daw singgolong. Tan manapa marfuhali, toputa mulasan na balon. Hubutuk porap-porap, usanggul masapulon. Jala maripan namion, deba persatabian. Iya binalahu si benon nami, laho mangubati na masaw. Sangkar Tanguran Dagangan Jalan pertama Maniputun Barbayaki manusia. Jadi orang ini cukup bahaya hide-hide masalah soba nang anuan tuau di sisi asa kabar ruang bahaya warna cukup tunggal panadua pertemuan di panisini Banua Bujang Banua Tengah Doho Banua kau jalan terhormat kopi Doho Panurason si Bitu Sawah. Dia mamang do dia minang nunggu tabagada na puta. Jadi melalui rakunian berak pada tu huda asa tabosak anak do bertai gawe kok tunggal panaluan. Nauli main datu nabi borhak mahita. Bubuk matolong, usaruk riang-riang. Dalam manapuran, nabura persatabian. Tangian matolo takon hada persaktian. Maratar borong-borong di busuk nalungan. Asa manar terribut aku si baru sabab naluan. Si baru mal-malboy si kacang japulon. Pardauk ni gating nasangan dululan. Asa tabasak tupat tunggal panaluan. Terburu debatan sebitu sawan. Debatan atau luar zaun. Asa adal mabat kirin di bonang. Asa osak tupat tunggal panaluan. Amang badara guru udul. Ban majalo godang sedang lakabon di bedamang ma.
di-share dan dibagikan ya. Tolong di-share dan tolong di-share. Siapa? Bola berapa? Oh, Muina. Muina. Mana hura-huranya? Okay, ladies and gentlemen, the next theater show is about Hoda Hoda. In the meaning Indonesian language, Hoda Hoda is a horse. Horse. So, the story about long time ago, at the same village, the king have the woman kids and the beautiful, very kind, and the same village they have the another king, have the son, and the son fall in love to the woman from another king, and the woman don't like the son, and you know what? The son kidnapping the woman. And he bring for maybe far away, going to far away. And after that, the soldier Maksudnya give the message to the king. Come on, Ito perholong ni you Ruang, must maksudnya. impatient to the another king because your daughter kidnapping from another king. Jadi ini So nanti akan ada the atraksi soldier Hoda-Hoda going to the asli war dari Muara. to looking to Tradisi searching Muara. the daughter, Nanti and akan he didn't saya found. akan And you know lihat. what? The king going to looking the doctor Jadi with the mereka horse. ini orang Australianya lagi makan mie And lemak. the horse is very strong. He can climb 5 meters like a wall like that. So he's very strong. And in the area of the war, the horse get the doctor, bring the doctor, and he going back to the kingdom. And the dance is about to celebrate when the horse get the daughter, and all of the kingdom, all of the people celebrate. Oh, come on, we get the daughter. So it's the story about it. So you can enjoying the story of the Hoda Hoda dance. Please welcome. Ini dia. Hoda-Hoda dance dari Muara. Tapanuli Utara. Jadi maulati tu amata nabatu juluhon nakaning menerjemahun tu kata mutan Rusia na Maksudnya Australia. holongku ke dia. Kebetulan. Nggak ngerti Tok, sorry Tok. Horas. Kurang semangat Horas. Maulati mari tu hatta. Maulati nang dihita saluna. Kami anang-inang Rusia kecamatan Muara, Pulau Sibadang. Nah memang saat tutikyon di Guari masih daerah terpencil.
Huwa kami sada nagabi budaya di Pulau Siberdang namargoar tortor huda-huda. Mulut wakatamu tanah kening nunga didok penerjemah ahado awalna ibidanda dong tortor huda-hudaun. Jadi nahu bahasa kami akan mengenang secara singkat tuita saluhu nama. Mulu bahasa Inggris dak pola waktu sihan. Tolong dibantu share ya. Jadi awalnya nama mengenang di Pulau Siberdang adong do naujui saya dahara jauh. Adong do boru ni rajai manang na tiga halak. Alay adong natung masayuli di antara ni boru ni rajai. Di sada luak na seberangai adong musi saya dahara jauh. Nadong yanakun na duli-duli. Lomo do atung rohani boru ni raja na di seberangi. Mamereng boru ni raja na di Pulau Siberdang. Ujungna tumasan wae ngakana ngakaina di guari ma ditedengi ma boru ni raja. Dangolo boru ni raja lahu mangoloi anak ni raja na sodana. Jela terakhir dipikiri anak ni raja naroi mulu dangolo imana hudok ko deger do bela dia be gua tok kudo ni narohana. Ujungna diculik ma boru ni raja lauf dibuan tuluana. Di bawah panglima may akamanginang turajay masama pertotangan manang songonari tagwari perang. Alay daktolap pasukan ni rajay nalahu mangala buru ni rajay turaja na di seberangi. Ujungna turutangan ma rajay mabuat sadahuda. Lausima nahuwa kami nuaing gabe sada budaya saat tutikyon nang turut temurun di luar Pulau Siberdang. Jadi manang songod dia penon na boy baduro kami ima tortor huda-huda na siap Pulau Siberdang kecamatan Muara Rak Mahita Mangihutun. Mau lihat deh. Kecamatan Muara Tapanuli, Kabupaten Tapanuli Utara. Datang ke Muara itu.
gimana itu? Oke, atraksinya sudah selesai. Nanti akan kita lanjut lagi saudara-saudara. Saya istirahat dulu. Terima kasih untuk supportnya. Oke, selamat siang. Mari kita makan siang.